min puɗɗorima inde joomen tagɗo en tagi leydi tagi asman paso mum wodata tagi yimɓe tagi jinneji nda ɗum teskoɗa tagi annabaɓe lawniyaji ɓe jiibata. alhamdulillahi alladi qad farad ala alwara tawhidahu wa harram ala imtithali amrahu ibadahu wa khas bitawfiqi من أراده ثم الصلاة والسلام تترى على النبي جاء بالبشرى محمد خير النبي الأرسل للعالمين رحمة تفضلا والآل والصحب وأتباع الهدى بعد معلومات enen heddiɓe ɓe ndaare oɗo ndaaremo no moƴƴi on ji'imo e nde koɓe wiɓe ey o wiɓe ne woodani on e oɗo ñemtinorgal moƴƴi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana o wiyen ñembumo enen heddiɓe ɓe fof holko wiyen ñembu e makko mbete kono ɓorgorto comci makko beele mbatten ɓorgorade noon ala est ce que kono yarata jaɓɓal makko somo yaha ko ɗum woni ko wiyen ñembe e makko ala mbete kom ɓandu makko ndu o wiyen ndar no wayni guetoɗen waade noon ala sikki ala wona wutte makko insani yanke oɗon Allah muuyi emen e konngol makko wonde yen yembumo ala bal ko Allah waɗi e makko ha gasi rutti ndaari ɗum yooɗimo o mantirimo ɗum woni hoɗɗum jikkuji makko wa innaka la ala khuluqin azim o wi o wondi kanko Allah nde o ndaari on mo suttino e meɗen ha o wiyen yembumo o wi an dey wallahi laamu o ko laamu asal nawoyankoɓe ɗen kandi ɗum ko laam wondirgol o wi ko wallahi aɗa e dow jikkuji moƴƴi ko ɗin jikkuji noon woni ɗi Allah wi wonde ñembu ɗum e makko kono wona no ɓorgortono wudde makko ma walla no ɓorgortono duuba makko ma walla to hannano duuba walla eko nandi hen ala ko jikkuji makko nde wonno jikkuji koye gueɗe ɗe ganduɗa ko kañƴe ɗofti ruhu bani adama o e aduna hen kono wona gueɗe ɗe ganduɗa ko wudde makko tan mo omo ɓorgo wona wudde leydi omo wurdira ɗum e dow leydi te wallahi so tawi bani adama en fof ñembino mo e ɗin jikkuji makko commissariat police wodatano e aduna hen tribunal wodatano e aduna hen ñawore galle joom wuuro waɗatano sen ñembino jikkuji makko e golle makko ko ɗin jikkuji makko ko ɗin jiɗɗen haalde hen seeɗa beele eɗen ciftora kala e meɗen heɗo ko haalete e jikkuji makko rutto yurnito hoore mum nde wonno bani adama o omo andi hoore makko omo wawi haalde ko wela kono kala nde o yeewi o ƴewti hoore makko omo andi hoore makko on saaha so ƴewtima hoore makko o ndaara ndeɗo jonde meɗen holko waylata e makko te ko famɗi fof kala keɗiɗo kala gaccuɗo haajuji muɗum ari ɗo yo eto hande caggal hande so immima ɗo wooda ko oɗo conférence wayli e gurdam makko nde wonno neɗɗo o koko faggi ko tan o heɓata kala no gurduɗa e aduna ko noon dañal ma wayata gila e aduna e laagara fof
muñannoɗo sa daari e makko ano neɗɗo e banggue muñal makko hankadi ala ko heɓatama ha donka muñde nde wonno ko muñal woni damal jikkuji moƴƴi so neɗɗo woni muñowo tan hankadi ko wawi fandinde ko heddi ko foof ala caɗele keɗoɗema e aduna ha donka muñde ɗum ala jarabuyeji Allah jaɗoji e ma ha Moussa donka muñde ɗum ala sabu ala Moussa Allah mo keɓata e aduna so wona kanko o heeɓino ɗum walla o heeɓi ko ɓuri ɗum kanko fo e ɓurde en yiɗede to Allah haɗani jarabuyeji Allah ngari e makko nde wonno Allah jaribito tan ko musidɗo makko mo yiɗi maccuɗo makko mo yiɗi o nde wonno kanko sallllahu alayhi wa sallam e hoore makko o haalni en o wi kala julɗo Allah ina jarriboromo e fodde liman makko ha o wii ɓuri mawnude jarbuyeji fof ko annabaɓe e nenaɓe refti e misal maɓɓe gila e waliyaɓe ha yimɓe ɓurɓe moƴƴude jikkuji ɓurɓe kulol Allah fof ɓurata mawnude jarabuyeji to Allah so tawi ko mette keɓɗa so tawi ko jinnaɗo ma gorko pinɗa subaka mbiyeɗa o yeehi on certi ne muusi kono noon miijomo kanko nde o yarete lebbi ɗiɗi e nder reedu nene makko ko nden jinnaɗo makko gorko yalti aduna ano ko ɓoli fof ine gasa a heeɓi wuuɗude e jinnaɗo ma hay soko seeɗa hay soko hitande ha mbelamma mo ɓiɗɗo heɓatno e lesba mum ɗo heeɓi ɗum kanko Allah haɗimo ɗum o muñiri Allah so tawi ko jinnaɗo ma debbo mo korsinɗa yalti aduna muñir sabu Allah laara e makko nde o heeɓi nde o heeɓi duuɓi 6 to ɓiɗɗo wowata jinnaɗo mum debbo o yaadi e nene makko ngam salminoyde jinnaɓe bam makko e juurorade e bam makko to Madinatul Munawwara nde ɓe gartata ha nokku ne wiye Abwa e nder ɗanngal dartan ɗum ko ɗon jinnaɗo makko debbo waynimo biyeteɗo Ummu Aymana on artimo to mam makko Abdoul Moutalib jibinɗo bam makko so tawi kadi ko mamma gorko korsinɗoma bewnunoɗoma takkotonoɗoma mbasɗa nde muusi kono ndar e makko nde o yarete duuɓi 6 anduɓe woɓɓe mbi duuɓi 12 ɓe mbi 9 ko nden mam makko o kadi serti e makko acci mo ha joni omo woni suka mo duuɓi 6 ma walla mo duuɓi 12 ma walla duuɓi 9 so tawi ko joom suudu ma mbasɗa ndar e makko Khadija joom suudu makko balluɗomo teddinɗemo wallimo no feewi ha e añɓe makko omo hokkitono hurum sababu nde on o wondi e on duuɓi 25 on yeehi acci o so tawi ko ɓiye mo korsinɗa heeñere maɗa mbasɗa nda e makko muña Allah hokkimo ɓiɓɓe 7 nayo rewɓe 3 worɓe kamɓe fof o ubbiriɓe jungo makko o ha heddi goto kodde makko hono faadi matu on o acci caggal makko on ne ɓooyani caggal makko lebbi 6 waɗi tawtoyimo o wasi ɓi ko gorko biyeteɗo Ibrahima dartan e ñande julde ha heefeɓe ne jalkidamo ne mbiyamo Allah makko o yiɗamo ɓe mbi ko ñande julde maɓɓe eɓe beldoro ko ñande hen o nawi ɓiyiko Allah moƴƴitimo wimo inna a'tainaka al-kawsar min de mi hokkimo weedu kawsara ndu andano saka ñagoɗa fa salli li rabbi ya fummoy juulana jomma won har layyoɗa inna sane ay jalkitoɓe maɓe ne gennuha biyomo noon o huwal abdaru kanko woni tañaɗo barke wadde sikki ala bandiraɓe enen poti ñembude e makko gila e muñal makko ha e karaysiragal makko ha e yurmede makko ha e teddindemo yimɓe ha e yankinare makko kanko fof e ko Allah hokkimo e no ɓuriri windere nde
omo yankinani julɓe fof omo yankini ɗo makko ɗo وخاز ما خاز لكن لا يماثل من تواضع وخضوع وي وخاز وفندني ما خاز وفندني كوفو على مالك حالة ɓuure sabu wiyeede ɓurde windede yoni fof wiyeede mo Allah yiɗi mo Allah suuɗi e nder meɗen wiye ñembu yoni fof kono haɗani o mawninani baraɓe o mawnikinaaki o wi o fandini ko fof kono noon laayu masolo hay goto fotodirta e makko min tawadu in to wonno yankinare e to wonno kulol Allah bandiraɓe en ɗeno ɗo jooɗi e nden doori eɗen kaala ko faate jikkuji moƴƴi ngoɗo wuuro sikke ala duuɓi kewɗi ɓenni ko adi hande yimɓe ndewiɗo ɓenni hande koye jamanu men gonɗen janggo ko jamanu goɗɗo ko woɓɓe garata aduna o ko ni tan gila dawa dawi kala goto e meɗen aduna o e ɓoyde e aduna o heddade caggal ma ano ala ko wodanma hen so wona balɗe ma ɗe gurata ɗo ɗe duttoɗa janggo ko ɗen woni ɗe kasɓeteɗa hay goto hasɓirtake ko mamma ko golluno ma walla ko jinnaɗo ma ko golluno ma walla ɓiɓɓe makko walla ko nandi hen la taziru wasiratun wisra ukhra hay fittadu woturu roɗotoɗo bakkat roɗota ko bakkat fittadu wondu joni noon musidɗo ne haalanno holko serdi holko woni neɗɗo mbindi ko ɓandu makko terɗe makko ɗe ma walla ko jikkuji walla ko nandi hen en jiɗi siftinde seeɗa to arwande meɗen on saaha ganden to gonɗen ɗo hande ganden holto paɗen sabu sikki ala goto foof e meɗen koko fini yiiɗo hoore mum e aduna he anda holto immi te so tawi ko hakkillo ine fonno namdade hoore muɗum min kam to gonmi ɗo holko mbaɗanmi ɗo holto gimmimi ko adi hande e to gonmi ɗo holiɗo holko addi kam ɗo e ñande fof aɗa yiya so wodani dawɗo tan ma woto kirɗu ine hoota lakal e aɗa yanana ka jahowo joni noon to paaɗa toon nde foti wonjema aɗa foti namdade hoorema sa immima ɗo holto paaɗa e hol ko faɗatama toon so tawi a namdima hoorema ɗe namde tati sikki ala sa ruttima e alqur'ana ma hen ko jiɗɗa jaabede ko haalamma sa ruttima e haalaji nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ma heɓ hen jabawiyaji ɗi ganduɗa ene jaabo namde maɓe ay neɗɗo ko wi ko wiyete neɗɗo o wona ɓandu ma ndu neɗɗo ko ruuhu te ruuhu hecci ɓandu ko ruuhu ma o woni an o wona ɓandu ndu holko woni mayde ko serdede ruuhu e ɓandu ma ndu ruuhu Allah koko addi ɗum o e aduna he ha jarriboɓe goto foof jarribe fodde ko Allah haaji ko ene wuuro ɗo e dow leydi on saaha hoota laakara ñaawe nde ruuhu o arata e aduna he omo haalne nde wonno ruuhuji ɗi fof tagda gotol anduɓe wi nde ɓe tagɗaɗe wiya moɗodire kala ruuhu moɗo goɗɗo o goɗɗo kadi moɗo goɗɗo ɗi moɗodiri ha heɗi ruuhu goto woni ruuhu mam adama kala ruuhu hen mo monno o on o jibinta onne kadi mo hebno modde o jibina on ruuhuji goɗɗi Allah waɗi ɗi keɓani modde hay goto woni aroɓe aduna ha jahata o jibinta ko noon ardata ha wattande jamanu ano noon joɗiɗo ɗo aɗa heeɗo ano ko aduna o juuti koyngal gila hanima arde ha caggal ma foof woñma hen ko balɗe ma ɗe keɓɗa ɗo ɗe nde wonno kala goto e meɗen woni koye ɗanade annasu niyamu so tawi o Seydina Ali wondiɓe ko hadis kono ko selli ko Seydina Ali haali ɗum o wi kullu nas niyam yimɓe ɓe fof innanaɗano o inma tu so tawi ɓe maayi intabahu ɓe pina o saaha koye koyɗol gonɗen koye koyɗol gonɗen kala goto e meɗen sa teskima e hoorema nde lelotoɗa hanki jamma aɗa andi ka pinɗo an ano ari ɗeɗiɗa nde puɗɗiɗa ɗanade nde hankkadi ko koyɗata ɗon ko cikkata ko gonga kono wona gonga sa finoyi janggo gandata wona gonga
ten koyɗol ne nawma caggal leydi cikka koye ɗanngal gonɗa tawa ala aɗene leli e nder suudu ma sa fino yi tan siftora hanki jamma nde ngabbata e dow ɗaɗɗudi ma aɗa lelo aduna o ko noon wayi kala goto e meɗen nde immoto lakara ne ara ne tini ɗum ne heblana ɗum ha ni wasiya hono no ɓiɗɗo gorko jontuɗo ɗannade sene ɗanno jinnaɓe muɗum en joƴƴina ɗum ine mbasiyoɓe muɗum sa yeehi wota duttu wota yejjittu gimminoɗa ayi galle bamma no wayi andu ko yidde fewnude galle bamma ittuma ɗo wone nawdema wonde sa yeehi saaha foof artir ɗum e haqqille ma garta ko hono noon kadi ruuhu o nde o aranno nde o wasiyama aɗena yahto aduna aɗa jarɗiɓol tinno wata yejjitto gimmiɗa ɗo andu ka gartowo ka wonko wiyete ɗon fittanu wonko wiyete ɗon duniya wonko wiyete cheyɗane kanƴi fof ɗi kaɓoto ɗi garta tan a artuɗo janggo aɗa sooyi aɗa betti kono wat feere saɗa ara ɗo janggo tawa aɗa hisi bande ma ɗe keɓata toon de sa tinnima artiga a malama hankkadi ko malal ngam ganduɗa hankkadi sunu ala caggal mo kono noon yo Allah dandu sa ari ga aɗa funniri ruuhu o e bakkatuji e penale e gueɗe nanduɗe hen e seydade aduna andu sa ari ga ko nimsa mawɗo ko lette ɗe ganduɗa ala to haali wonan maga ɓe kallimo kanko o winde wonno on saaha ruuhu o ne laaɓi en andi Allah Allah mo andi o ala o immota ko ɗo o yaaha goɗɗum tagore Allah wonde homtamo hawo welsino joom makko o wiya ni kono noon nde wonno aduna ko galle jarabuyeji alay saago hunde fof nanaka nde o arata nde noon holno ariri koye leydi o fayi ko aduna te aduna e nanakata wona gotum ruuhu ko gueɗe aduna hakkille ko gueɗe aduna ɗum waɗi so yiiɗeteno e ɓanndu yiyetake wawa yiyete e jikkuji moƴƴi teddungal en yurmede en wonde jaafotoɗo wonde kersowo ɗe gueɗe ko gueɗe ruuhu ɗum waɗi ala to jiyata ɗum e ɓanndu neɗɗo yiyetake ɗeɗo gueɗe gardi e ruuhu joni noon ruuhu o ko arata ɗo e ko hotata holko Allah sufni e makko haydara ko yo artu omo laaɓi omo hisi قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قد أفلح ونفس الذي ولدي فتان وما سواها eko kortiri fittandu قد أفلح من زكاها وقد خاب perti soyi man dasaha on gartuɗo ga ina tunnini fittandu o perti o soyi garɗo ga qad afalaha malama man zakkaha on gartuɗo ina seeni fittandu wa nafsin mi wodiri e fittandu wama sawaha e ko kortiri fittandu ndu fa alhamaha laɓɓinani fittandu ndu fujuraha laawol malkiso ngol o rewata o araga o faye jeygol wa taqwaha e laawol peewal malal woni laawol kulal Allah ngol o rewata o arta o naata aljanna kono noon so jomum arto yiga yo andu dadaflaha malama man zakkaha garɗo ɗo ina laɓɓini fittandu ndu wa qad khaba perti soyi man dassaha on garɗo ɗo ina tunnini fittandu ndu on ko tunnide fittandu gila e bakkatuji e penale hasidagal ganju julɓe ha gueɗe nanduɗe hen joni noon ruuhu nde o arta nde holno Allah waɗi nde wonno aduna e lakara wona gotum ruuhu wawa yiyede aduna nde wonno Allah ko hakim holno waɗi o tanani ruuhu o wutte leydi mo omo ɓormo ngam o wawa wurde e dow leydi ha fodde ko Allah haaji o yaltine e wutte he ɗum wiyete mayde mayde wona nattude wonde ala neɗɗo so maayi omo woodi omo tira ko tinanno ko ala ko ruuhu o ittete e wutte leydi o wutte o heddo ɗon woni hankkadi jungo wonta immade koygal wonta dillude ono e darde nokku goto saabu ruuhu o dillinannomo ruuhu o ɓornano hen ha wawa wurdemo e dow leydi he Allah heɓli wutte o fodde lebbi nayyi e nder reedu debbo e nder ranga debbo hankkadi wutte o formima ko ɗon Allah neli maleyka nde wonno kanko saaha makko heedi koye jamanu makko wona o saaha o foti arde ñamama mo Allah hoddiranimo o ari ko ɗon Allah neli maleyka wutti hen ruuhu nenaɗo sallallah alih w sallam jangguini en wonde so ɓiɗɗo heeɓi lebbi nayyi e nder reedu nene makko ko ɗon o fuɗɗoto wurde ko ɗon kadi Allah nelata maleyka winde e makko gueɗe nayyi hoɗɗum dennagal golle ɗe o joori gollude e aduna e gurdam makko ha ko jooɗi wiɗo mbiɗa haala ko ñande hen binduɗa
dennangal arsike makko ko heɓata e aduna ko ñande hen winda wadde neɗɗo wawa haddema heɓde arsike ma kala ko mbasɗa wode wi kaari wasnuma ala andu wonano arsike ma ko ñande hen windede e mbi golle makko en mbi e dennangal arsike ma so tawi ñande nde o mayata kadi ñande hen windede ayi wadde a faami gurdam neɗɗo e mayde neɗɗo giɗɗi fof wadda lawol gotol e nder wutte leydi o nder ɓiɗɗo o ñande nde ru o waɗa e ɓandu cukalel ngel ñande hen windama nde o mayata woɓɓe ko balle ɗiɗi woni hakkude hen ɓiɗɗo o ene rutto hade jibinede woɓɓe ko lewru caggal o jibinama woɓɓe ko hitande woɓɓe ko duuɓi temedere woɓɓe ko duuɓi ujunere walla ko ɓuri ɗum ko ñande hen windete est ce que oɗo so artiga ko aljanna o fayi ma walla ko jeegol nde wonno Allah gandal mon adima golle ɗe aha o muyat hunde ha gasa o golle